ስጋ አማረኝ የምትሉ እህቶች ወንድሞች በግመል ሰደቃ ተገብዛችኋል ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ደግሞ የግመል ሰደቃ ይዞ የመጣ አንድ አህለል ኸይር ወንድማችን አለ። ስሜ አይጠቀስ ብሏል። ኢንሻአላህ ሁላችሁም ይሄንን የግመል ሰደቃ የምታዩ አላህ በጀነት እንዲክሰው፣ ዱንያ ነው ሲቀር ይቀራል። አላህ በጀነት እንዲክሰው ወላሂ እንደ ሁላችሁም የባቡል ኸይር ቤተሰቦች ይሄንን ፕሮግራም የምታዩ ወይም ደግሞ ይሄንን ሰደቃ የምታዩ አንደኛ በሰደቃ እንድንቀና አድርጎናል። ሁለተኛ ደግሞ አላህ በጀነት እንዲከሰው ዱአ አድርጉለት። እንግዲህ ሁላችሁም ስጋ አማረኝ የምትሉ እህቶች ወንድሞች በግመል ሰደቃ ተገብዛችኋል ኢንሻአላህ። የክርስትና እምነት ተከታዮች ጾም ነው ብለዋል። እንግዲህ ሲፈታ እነሱን ደግሞ በበሬ ክሳቸዋለሁ። ምክንያቱም የግመል ትሬንድ ስለሌለ ኢንሻአላህ በበሬ እንክሳቸዋለን ብለናል። ዱአ አድርጉ። ከዚህ እኔ መሰለ ሰደቃ ተቋደሱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የግመሉ ሰደቃ ይሄንን ይመስላል። ኑ ሰደቃችሁ በባቡል ኸይር አውጡ። ይሄው እዚህ ጋር የጾም ምስር አለ። يا ليالي السادة عودي بنبينا طه جودي يا ليالي السادة عودي بنبينا طه جودي يا خالق الوجود ندعوك بالسجود الحقنا بالجدود ونغيب على الحدود يا ليالي السادة عودي بنبينا طه جودي يا ليالي السادة عودي بنبينا طه جودي مثني على المنور الوجه مدور البدر منه كون والكون به تنور يا ليالي السادة عودي بنبينا طه جودي يا ليالي السادة عودي بنبينا طه جودي ሰደቃ የምትወዱ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት በማድረግ ለብዙ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆናል። تقدم كتابا جانبيا أبدأ بسم الله حديثا وسني يا خير البرايا جود القرآن ورتل سورة سورة وآية سورة وآية لا عشوقي ترحيم مرتلا ستسلمنا بقدوس قالوا ورقو لا دسني درس مسقانا سيرة مالف هدلدي ممريا قالوا نونا هاهنا النون تقدم كتابا جانبيا عالم اللكان شئتو يهودان كتال در كهيرا والشاط سسو معجزة وكرموس ينجاب بجبريل مدافي يا شيخ أصبالي وخليل ونبي